İşler ben var. Десятый чемпионат проходит уже, ну, чувствуется, что соперники подготовленные, вот, и интересно бороться с людьми, мусульманами, нашими братьями. Вот, альхамдулилля. Уже народу больше стало, было намного меньше. Вот, популяризация идет, вот, все больше мусульман участвует. Вот, альхамдулилля. Dükkan var. Еще чуть-чуть, да. Чуть-чуть. Еще. Все идеально. Стоп. Стоп. Yarış Bigoshadı yıldagıça organizatsiya yuqori уровеньде. Быйыл тоже спортсмендар бик көп келген һәм уровень югары. Рәхмәт. Батха деген вадиде Рукана bir kishi keladi. Makkadan eng kuchli kurashchisi edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chaqirib, "Quyida kurashgan" deb aytgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam narsa berasan, bir so'zni beradi dedi. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha taqdir u qani qabul qildi. Qabul qildi. Әзірләніп тұрған бірінші келетін Гизатуллин Дауд, Яш-Ямшын Шалды шәһәрінен. Сулейманов Альберт Құлан.
Nurdinov Hamidov. Турнир бик матур уза. Бәйгегә бик каты шигаләнеп килгән кешеләрне дә күрәбез. Весларда да күбәйде кешеләр. Арспорт буенча без арспорт буенча көрәшәбез. Һәм көрәш тә бик кызык, матур уза. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Мусульманнар бу бәйгедә берләшәләр. Шусы бик мөһим, матур. Әлхәмдүлилләһ бу бәйгеләрдә. Biz күрмәгән кардәшләрне күрешәбез. Кем Казанда яши, кем Уфада яши. Шул кардәшләр белән шул бәйгеләрдә күрешәбез. Субханалла, тагын да күбрәк уздырсыннар шул бәйгеләрне, шунысын әйтәсем килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чисто бик матур булды. Bir bol verirler. Бу игештә Рухани Татарстан җиңү өчен. Кызыл суны көрәшегә 2 балл һәм җиңү. Ишкән. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген икенче тапкыр ничек мин монда килдем шоуларга. Миңа бу катнашу бик ошый. Монда арм рестлинг буенча, көрәш буенча күп мусульманнар җыела. Катнашучылар арасында гына түгел, а именно зрительләр да күп, әлхәмдүлилләһ. Ул бик әйбәт эш. Катнашучылар катнашалар, а тегене инде агитация бик әйбәт тоже бара. Вот. Мен үзем Уфадан кунак булып килдем, братлар белән. Братлар тоже безнеке көрәшәләр, тоже хадж өчен шундый ният белән килделәр. Менә мин үзем братлар белән шунда братларны төшереп камерага тоже шулай сетка җибәреп, тоже шулай агитация белән аз гына азапландым. Сезгә бик зур рәхмәт. Шундай мероприятиелар күбрәк булсын. Көрәш буенча гына түгел, бүтән вид спортлар турында, по другим видам спорта тоже, чтобы такие мероприятия проводились. Баракаллаху фик, пусть Аллах поможет вам в ваших благих деяниях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bizlerin bu kategoriyalarında birinci, ikinci hem üçüncü yılını alan güreşçiler, güreşte de, sportta da aşağı dizileriz. Yeni şeyde görevlerini kapsamamız sportta, girişiler anlarında Tatar güreşi bulunmalı. Bizden Svarım Sport Kongresi'nde 70 kilogramına kadar olmakta, üçüncü yılının ayağına güreşat devam. İkinci oranla Hamidul Yamin. Hem birinci oranla Hamidul Ruslan. Hamid'e kontraşa boyunca 85 kilogram'a kadar ağırlıkta. Üçüncü oranla Nuruddin Fanis. Nuruddin Fanis.
mexanistlar bo'ldi. Hamid birinchi o'rinda Sahab Hildar. Bularni Diniya nazoratining bosh qozisi Jahon Hazrat Fazliyev topshiradi. 85 kilogramm qadar og'irlik kategoriyasida pul kurashi bo'yicha 3-chi o'rinda Nurg'aliyev Radim. 2-chi o'rinda Musulxonov Magomed. Ham 1-chi o'rinda Nafik Elgis. Nafik Elgis bizdan g'oyibli chempion ham hajdan oshib olgan, hajdan o'tib hajdan vafot etgan. Bularni Tatariston Federatsiyasining kickboks bo'yicha raisi, federatsiya raisi Malik Sharipov topshiradi. Bizning Tatar kurashi bo'yicha bularga boshlaymiz. 65 kilogramm og'irlikda 3-chi o'rinda Mendigoyev Dinar oldi. 2-chi o'rinda G'aniyev Rozil. Ham 1-chi o'rinda Nurg'aliyev Rabbani. Bularni Tataristonda Qozog'iston trener kurash bo'yicha o'zida boshqaradi. 3-chi o'rinda Ismoilov Qo'yrat. 2-chi o'rinda Sharifullo Nurfat. 1-chi o'rinda Hayriyev Dalil. Bularni Tatar kurash bo'yicha vosita sportda Najmiddin Qo'ydar boshqaradi. 2-chi o'rinda Sulaymonov Akbar. 3-chi o'rinda Samiullo Bayroq. Bularni Almat rayoni imom maftasiga Rahim Hazrat topshiradi. 95 kilogramm qadar og'irlik kategoriyasida 3-chi o'rinda Zabidullo Mustam. 2-chi o'rinda Hamidullo Muslim. 1-chi o'rinda Zayniddin Qo'yis. Bularni Arab sport bo'yicha Rossiya Navot Qozog'iston treneri Arsen Hamidullo boshqaradi. 105 kilogramm og'irlikda 3-chi o'rinda Azurli Rishad. 2-chi o'rinda Minashev Marat. 1-chi o'rinda Mehmet Halil. Bularni Rossiya chempioni sport masteri Rahim Barsamov boshqaradi. 105 kilogramm kategoriyada 3-chi o'rinda Janov Amir Alisher. 2-chi o'rinda Fayzullo Farhod. 1-chi o'rinda Muborak Shamaril. Bularni Tatariston Qozog'iston treneri Nagrodinov Nurmaz boshqaradi. Mengazovni chaqiramiz. Bizning dairada ma'lumot xotira Mengazov Halil. Biz ayni darajada ekanini ko'rsatdik. Aytganimizni topshiramiz. Halil xotira Rossiya Tatariston Qozog'iston treneri Habib Fayzullo. Muhtaram jamoat, bizning turnirning ismi bor. Tatariston Diniya kubogina musulmon yarışları Tatar kurash hamda sport bo'yicha yo'l. Bizning eng zo'r bo'laydi bizga kerak bu kubok. Biz ana endi olamiz, ana yilda jenggan komanda belgili bo'ladi. Hamda biz hozir 3-chi o'rinni belgilaymiz. Chunki bu komanda belgilar bizning endi 3-chi o'rinda ikki komanda chiqdi.
команда бirincisi Baltaş Raymon'un komandası, ikincisi Saban Rayon. İkinci orunda Şavlı komandası, birinci orunda Elmet komandası. Bu Elmet Çelik'e. Bunda hazır bizning bizlarning o'sha kategoriyalardan birinchi o'rinni olgan kurashda tatar kurashida bu kurashda mana shahsiz birinchi o'rinni olgan. Bu bizning eng ko'p prizning birisi Tatariston diniy nazaratining bo'lagi, masjidning bo'lagi, aytmoq g'alabalarga erishish uchun bizning qatnashlar 8 kişi, 9. kişi Halil. Endi Mingaza. Bu hajda, tutup hajda buldu. Şu an böyle bunda katlaşmayı. Bizden şunday kadar. Bakalım 8 kişinin birisi hazır hajda bizden olacak. Elmetke. Kim buldu? Samigulli. Samigulli. Ayrat. Samigulli Ayrat. Elmet Kamal Samigulli Ayrat. Hajda layık buldu. Alhamdülillah. Sertifikat. Jamaat indi. Mana buning zurgulakda bizdan tarqatishlar. Rais Hazrat Abdul Mustafa yetakchisi o'z qo'llari bilan shu bo'lakni imzolashadi inshaalloh. Allah merhametler olsun, Allah nasip olsun, kilesin başlarından maduri kapsarışında emin de maduri tüm bilgilerin üzerine Allah nasip etsin.